uyahlala nje uthi dehle uhlale nje ungazi uyofikane kodwa bathi ngamamezelo namhlanje ukuthi wenze kahle wafika khona ngathi uzokwehla ehlele empilweni yakho uma sefikile umoya ongcwele ithi iBhayibheli liyakumfundisa konke asifundiswa kakhulukazi bazalwana abantu abaphambili kwethu kodwa umoya ongcwele uyakhuluma nathi kunento eningi engaziyeka singizithanda kodwa umoya ongcwele engafuni ukuthi ngizithathe kamashaka akho shamaya inkosikazi bazalwana angaze ngimane ngifunda kodwa ngakhala enkosini kanti inkosi ifuna uNkulunkulu angenzele umusa ngoba amehlo abayaphuphuzekisa ngiyahluleka mina ngokwami ngenelela kwakunika a suitable partner wafana bamngeke kulunge wathi uyarejista ngento kamoya uzoqhubeka ngawo nomphela wathi uzama ngenyama uyashayisa umoya kaNkulunkulu umoya kabuhlala eJerusalem bazalwane lize namkele abantu esethwa amandla uma kodwa esefikile ukufika kwakho kubalekile ngamandla umoya ongcwele obalekile kunamandla hayi bazalwane abantu bajwayele bafuna amandla okushumayela hayi abona ushumayela ukuthi akukhuze enze yonke into futhi uma sefikile nayo into afika nayo singathandazi ufika nepackage esinezo2 ufika negift abesafike nefruit umuntu obesefikile akafike hamba yedwa kodwa ufika nama gift of the spirit abantu bayaprofeta uma sefikile abantu bayavangela benza yonke into kodwa kubaluleke kakhulu ufika nefruit kuthiwa yini fruit of the spirit oh my god yini fruit of the spirit ukuba nothando ukubeka kade oh bazalwane bese kubonke ku9 ama fruit of the spirit umuntu asimjudge ngegift simjudge abazalwane ngefruit praise the lord angazi noma singafunda yini khona nibone ngishoyo umuntu akajudgewa bazalwane ngama-gift kodwa ukujudgewa ngani bazalwane ngama-fruit uma kuvela izinto wenze njani i-response yakhe njani wenze njani umhlaselo uthuka inhlamba yini yonke iphuma kumoya ongcwele yini so abantu angeke basijudge ngokuhlabelela abantu ngeke basijudge ngokushumayela kodwa bazosijudge ngezithelo bazokha nje kithi bazokha athi namhlanje ngifuna uthando alifike alukho athi namhlanje ngizofuna namhlanje i-comfort ayithotha yini zonke lezi zinto ezilethwa umoya ongcwele uma zingekho that is a problem. Semfana uJesu wabona umkhiwane wabona uright engathi uhlaza kanti wenziwa ukuthi uhlele eduze kwamanzi haleluya lithi iBhayibheli wabona ukuthi hayi lo ngeke uthi awunawo ama-fruit waqonda ngqo umkhiwane bethi uyabheka akho ngisho nelodwa fruit ngendlela esibukeka ngayo bazalwane kungathi akhona ama-fruit kodwa abantu bayasondela awekho ama-fruit uJesu bethi uyasondela awekho ama-fruit wathi